Odiativwes na kwachiro makuru agacenshire amazina Mbabazi Charity kanderizo manoro wa kabiri hebruno 5 ebyo kwa katano henkumibira na mukaga ishahana ibiri inja kwisyaho hebija mutogwa makuru kandi kundagacenja kwisyaho amakuru agacenshire hombwijire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Echiro chisisirechi, rose from ne bakashashe karonji. Omugacenshire kirechi obwina zomero mutoma omukazi natekatekwa okuriso mwana waro mukishe mpitirizo mu district echi akaba muhereza bushera n'ingamizi ngebi yabira muri mpitirizo Abambara City bashenye biju ebire byombekirwe ogundo murundi omyanya yibabire babinjirema abashubuzi abantu bije kumanyensya Ihungano rubare bicecerize bintu mbyaro bitano omugombore ya Kisukuma Hoima Ngora lyange tufunirege kikangabwa emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love Echiro chisisirechi rose from ne bakashashe karonji Mbabazi Charity hagana makuru agacenshire ombwijire police home district ya Mtoma heino mtrome chayo omukazi orukutekatekwaho kwato mwana waro mukishe hati akamrise mpitirizo ezo kubazire emyenda kandi omwana ogu yahereze kushemezwa ahirwaro eryambara refaro aharumuna atunjira obujanjabi omunyamakuru witu haine birukira Juliet Shabo mu myaka 45 y'obukuru nkukorwa mu cyaro cya Rwibare ya kabiri omuka gwa cyanziro mu rukashenshuro Mutoma no yakutekateko kubarisize umwana wari mukishe mpitirizo nyingi ezihenza henzurwe kandi umwana ogo ni Samuel akamumpa wo myaka 9 y'obukuru Tushabo mu Juliet. First of all, I want to confirm that we arrested her and she's in our coolers to help us in the investigations going on about an alleged case of attempted murder in Mitoma district, and the victim is called Akamumba Samuel, a male juvenile of 9 years who is currently admitted in Imbarara. Gwanyuma y'ebyo nakubaho n'ekigambo ngo mwana katandika kushasha munda atiyo nuko mukishe kuterera ibesemu ari kumanitsa ko mwana yashasha konka wanyuma y'ebiro 8 omwana ari kutanyangwa kikajemeseza ishenga zo mwana okumutwara hirwaro aho mwana yaderire kushemezebwa etiye mpitirize kamucumi cyo mu bunero bakajimuyiha munengaro umwana ogwo yije yakwatubura n'umunda yagumana shasha munda okusya obu tushikira kugira ngo katumutwara mu irwaro yerukweyongera amarwara agabire naza mumwe rukusingaho kucebera bareba ubure kumushasha munda bwanyuma yakagwaka abashobo bakahaburisha enkazi w'umwana okuronda scan bakamumurko munda aho kagwe kabagwerire tunachirema mchebera mwana bamutumu mu scan bamuscaninga doctor yashanga aine pitirizo munda nabwanyuma y'icyo doctor yagarukanye nyongeza yanjye mu x-ray umumuruke wena
turebe kikumu ekiyareba cyaba nicyo kirumu twamutiramu x-ray nayo yatwereka ngo umwana yine biturizo munda. Nabwanyuma umwana akirukanizibwa irwaro ryambara Rifaro Hospital atakigamba batebashaho nuko kumwihamu mpiturizana na mukaga ezibire za mucyumusera marane byo munda. Impiturizo ezo abashaho batugambire ngo impiturizo ananina kandi nabwanyuma kutumugarireyo bamugara umusikani bamugarire nabwe bashanga ngo inezinde zumusigire mu bwanyuma yo gumana ashashe munda bamushanga mu zindi ibiri mwene cyukumanyisa nzibazibire impiturizana na mukaga. Impiturizo nyonserebero n'amisho ganje impiturizo ezo ni nyinshi. Omwana gambire nko kumukisha yabire na murisa mu mpiturizo otiroho no kumukanga ngo kwari kigamba na Mosi. Nyowe nkagambika guza ho mwana na mbuzaje umwana yangambira ngo kogwe nkabakirisha ko buri abene mbuze bigambire akangambira ngo aka step mother we akabaronde kipapura akizinga mu mpiturizo ezo papura rwo kitabo azinga mu mpiturizo ezo neni amuhereza ngo amire kandi akaba muhereza bushera n'ingamizi ngebi yabira mirse mpiturizo ezo. Simon ishe umwana ateyiro mukazi wo gunyakuteka tekwaho yayihakana ibyo ko mwana impiturizo. Kungambira nawe yangira twonkogo mwana atanakozesa makamini kuryamo atumwenu ndi kumanya impiturizo kwa kiserata ukwazimize. Ibawo mukazi ogu nagira ngo mukazi ogu akaba yagire kusyaho mwana ogwa kabi biti yamwerekeje munonga. Umwana ayine yonyena umukazi kabe namanya ngo umwana natera ari nyene sima mwakora ninga si yayi no buyambo bwa kwenda kumuhereza umukazi ushanga kitakumukora narishi agamba ati yana yenda guma kwiza kumureba ataguma mbuga navuga nuko amurebera yatwonka ati kumwendo makabi kugira ngo ayize magerata. Juliet obwa hata kumirwa polisi ya Mtoma kandi kuza kwate byona ashangirwa ari kutera ho kwiruka. Famire kintu cyo kitkozere kubi munonga umukazi wo gutubentisha bangu cyakomera kibasika amazime kintu cyakozere umwana wize tikibire kinunye kandi kishemiye mwetubentisha bagu umukazi cyakomera kibasika amazima akakomerwe akomerwa hari mwentu cyabo biyandi bantu mwe go mukazi numure kintu cyakozere umwana mukozere kintu kibi munonga ukora hamwe na polisi na DPP na koti rango kumukazi yakoba ukamateka ukugakuragiye kandi nuko yavuga umwana mazima yafuna justice aho umwana muto atinde rubanza ushaka mu nakoro ikintu kejo n'ikintu cyose kandi nabwo gutera abantu maranga aba district age n'abatari ba district age abakwa bine mutema yo tujukejo kuna muri ari bayitisa bareka abantu bona banje n'amagara abantu b'umusomo ngo kubo n'amagara gasha kwa Mike twakiri Bari Michael tumwakire twenkativi Western Shaba habibyo kwerinda n'abamateka okwatso mcharo guho mukano gw'ecoma kugira ngo no mwana yatunga oburinganiza. Berizo Bambara City NB police na city enforcement bashenye bjo ebibire byayombe kwa ho mu myanya yashenyirwemo omubwire bubabire nabahikiriza ekiragire cha trade order. Ikintu aho mbwire obwishenjero ryemerizo kwatsa ekiragiro cha trade order eco kwenda ngo babanze bongere kucetegereza kandi kiretira abantu aba babire babinjira mu myanya etari yemwe mu muri Mbara okwenda ngo bagarutsemo babeno bakora obwe nishenjero rukwija n'incamu yaryo.
bajangu hariho abitwitiririisho na munonga hariho nk'abantu ababiremba bagirango n'abantu ba kanso biine ebijo kabikwataho konka nyine amasiko ekibatwirize kandi bakirere omuntu baremba gamba ontaragamba izina bose bajangu ayiha amabaati ge na konteyina ye nibaze kurya abantu bija kusimanya ensya na munonga ekikosine bakamabazo zombekireho kiyosi n'ebindi n'ebindi abantu bija kuzombera abantu abo ababiremba kozamu nibo bamwe abarije kupangisa amaju ago kandi netawuni yiri neja bonera abantu babanyumikire nebara ngore eje bara negamba chechi net minister of works wareba mubanze mubongo mubone information eri kiriyini mubene kuja byamta mutayina muhenda amateka mukore binde bukenda Ihunga n'orubare bicecereza ibintu n'amajuru mu byaro bitano mu Gombera ya Kisukuma mu district ya Hoima kandi abantu basigara bashobanzirirwe. Ebyare bitirwe ihunga n'orubare haramu cyakasatu Bukona cyakayaya Kikonkona hamwe na Hibare mu Gombera ya Kisukuma mu district ya Hoima. Hano mkalia loni ya milioni hii 3 nekikiweka nyalima mbenye nihiza mukubani saswa lone egyo ninkioni saswa school fees yo mwana nina mwana agenda munasingi tina sente na mwana ali secondary na bana ali primary na family inkoto muno cyo kutina buyambi wona oyo nkusaba government enyambe enkwatire ho bayiraba enyurukire birimo byange biri mulingo bisisikaire nti byoda biri mu mayizi yambe etwirukirire habyo kulya na majuga itagatirwe orubale nyenyega gwabena gamaji Wena bana wenga bokololera. Nina bana hayinka mukaga. Abankololera. Bona bawe. Bange. Ebintu bisikire harimo kanse y'abacwanga emisiri ya muhogo ebinyobwa simusimu omwani kokowa ebitakuri ebihimba ebicyoro nebindi sisikare birimo kokowa bisisike muno toke cyande ibintu byabantu bisisikaye muno hano abikanga bo kitubirwa biri wa Augustine Karubagwa o chairman w'cyaro cya Hayibare nagira ngo amatungo ngo gafire abayirwe ne inkoko zinyakufire biza abantu zo zifire gabo kiyaga gabo imitekerezo kirege kandi government ukusaba etu emale etutekezo abakigambo cya Paris moto ngo muruka gwa ituguni Paris moto kutongwa baitu kusaba government etu emale tungeze yakai abo kwa hatu tugera ko yasende kusasu omuno abandi bali mine yikemu yebihimba nsaba government etuyambe etuyirukire bayiraba etuyambe bana takora cyo talimo kusoma tukweniza tamu ya kabirenu manyaki bana kugaruka kayisomero hakwatu bentu nihiza kubantu fulaki sende kuga mu birime bya ite bintu betu limire bino emisiri y'abantu sisikairige muno mu kichweka kyanga
mwire bunu abataka bange tibalina kyokulya kandi babaire babeire birimu byabo nibanihize birimu ebyo kuyiha mu sente abaana agenda hasomero obwokutunuura emisiri enyakusiisikaire okateekereza amaju aganyakusiisikaire gali mazima ebintu bino tibiri mitwaro tibiri miliyoni kyonka biri mu biliyoni za sente abebembezi bagira ngo baciye nibarunda nabyo n'ebisisikire n'abaferirwe ebintu byabo ngo bahandikire ofisi y'ebija bitaragine gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto kwebare Ambrose Nwagaba Katoto abazarisa mu district ya Rubirizi nebesimira government abwita fire hango homu eryebahire omurumo gubarukora abantu badushaba kutereza bice ebirukuburamu obwensiyoneri kujaguza ekiro ky'abazarisa twahikahirwa rukure rya district ya Rubirizi rya Rugazi Health Center ya Kana okuganira n'abazarisa ko umurimo gwabo gwemerire bitu babanza kore ko government bahwerire cyango omukore emirimo yabo y'obuzarisa myaka y'inyuma nyenda kusima obuhereza wa government yitiyebirebi etukolireke abo ku myaka y'inyuma twatine n'abazarisa bo kumara abakazi bakabazara bace twaturi ko muri 9 ati tuzaza bibiri tusima government yiti ya Rubirizi etongera abazarisa atabazarisa mbabaho ubwire bona bakatwereza n'abasaho bito abo kumara tu n'abasaho bito bo kusemeza isayo na umukazi wena ahari kwizera kumukoraho zabwe no burunje munanga kubanga bashaho wikayirwaro na bakufaho nkanyo hata no bweko bw'umsiyeta kunkanyo n'umwana wanje turike mwana bashaho bamvo abo kuba naninzara umwana wa kashatu kananishemezuga Gertrude Mbabazi omumbazarisa ha Rugazi Health Center ya Kana najarango abana bato mu district ejo kuzarwa batahikire kirengiserize nkande kino kucuru kugumise imirimo yabo mu Uganda umwishi ashamiye kuba nakura akayisimya 18 akabona kwikirizibwa ninga kumanyangu yabo umuntu wo kuzara konka itwenga Rubirizi twinoburemezi buhangu yitu kushanga abana binji nibagirenda bakiri abana bato umuntu wena akugirenda ari hansi y'imyaka 18 nabari umwana muto mu Uganda yitweje kandi twega Rubirizi no shatu kachikwata twagira ngo ngweno reka tuzare turi bato ahubwo abinji nibazara bene imyaka 16 17 ngwena hansi y'imyaka 18 ushanga umwishi w'imyaka 20 ari mu mazara ashatu yakubena banazara umwana wo kubanza icyo kibanze cy'abayisanga abana bitwa benji bambarwa mu shomero kare ni wanore bajumbiro bwenyumaho bamami tu bakaba babaryo mu kamani ahubwo bamwe bakabafana bazara ningo umwe baba batineci ubwenge bwinje hako renda zabo konkanyo we nkareba ngo okweyunga ari abazarisa kiza kuba kirye cyo mugasho mwinji abo kuba kumara kugerenda abakazi tubaragira kugira tubigisa kujya bazamarwaro twenda kumanya abazarisa bebizube barukorabamo kandi ho n'ibintu byo batugambira kuba district yitu ya Rubirizi abakazi binji bina entasa itakumara usanga biza irwaro batine byo kukozesa kandi itemba zitu eziba supplying aka government niziba zirinje and we have a lot of population azo mchara ka kwija wenka nimurebe biro tukagire buri bezi hango na mnongo bwendwara ezisi kwaterana na slim na hepatitis B ejendwara yato kwasireyo umchara na ija wenka tumuchebera tushanga ubundi watabyine ubundi ushanga umushija ubundi abihine hazo mchara tukumchebera twashanga tabyine itutumanya ngo arije tumusibura ta kunko umushijo yaza gumana ashanga muka ushanga ngo umushija naza gumana murwaza aza shituletero buremezi abana twabahereza appointment days baga mu mwana mureto rundaporu kunka wenko mzira chika ubundi azo mubina umcharo kwinga ukuri mirimo ya charo bimweba kunka kwakumara kubona kiri yayifuka yamureta shango kwirumwe yarengize mu mwana biri byashimwe kuba namuretera okurigera abazarisa ha Rugazi Health Center ya Kana nabashaba bakaza binendo kuteraho gumana bazomarwariro kumanyo kubari okwenda ngo bakazara kurunji
amakoraga gashakwa Nesmas ndianabo webaro Nesmas ndianabo ntuje kumuraho ntugaruka nagarukorata kurataho nagakushyibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. agarukurataho abaturani betumbitira abebembezi ba district okuremwa kumaririza ishomero ya Kasaga Masids kuno muri Lyantonde agarukurataho gabanaga kushyibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Kwa kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngo okushara keke ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara keke tukazakunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojona bishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo y'obujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano ebyo kwemeka byonjera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi byo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakwesa technology rispiria echora byombekesi changale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tujende twombeke. Are you passionate about farming? Do you want to turn your land into a successful and profitable venture? Then your journey begins at Chitagata Farm Institute. At Chitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture.
You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. We also train you in crop production such as banana growing, vegetable farming and coffee farming, as well as urban farming for those with small spaces. You will gain knowledge in agro-processing, helping you add value to your farm products and increase your income. We are welcoming students for the 2026 intake and registration is ongoing. For more information, please call us on 0772 247488. Renko mwerere n'umfaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwena Resform insiye biroto birungi. Koruka yomka humura muganda makuru abatura bo mugombora ya Kashaga Maria Ntonde n'abajunana bebembezi aba government okuburo buringanza akombeka Kashaga ma seed school bombeka eyabireriyo kumara emyezi 18 yonka hati ya maremya kena umnyamakuru witu Sande William ainebrukira okurujira abazire n'abatura becyange cya Kashagama nibetomba itango batura barinzira ishomero rya government rya Kashagama seed school kuhwa ngukonka batura nibaragana isoko ryombeka rukahwa konka bikabe byabusha hezen habo meetings ngezi azazubiribaho tuzubiribaho ose tuziza ezumana batweta umuntu tweta umuntu tweyeta kama kwato Bonga bwana RDC tukatuka gashonga kare ngono kare yokangane kare nyowe kikatuka gashonga eta izibirisho yo kikatunga meetings nza kare nza abanze bamayisaba nitwe abatire mu ya government nitwe abatire tasa ya burna abo kweyiya Wetu wana mnonga okuleba mutwatekaho erefo sinya ya mukara kujango mwako kwisha na mwetu kachanye twachinzo mboti ekeyo futango mwako ukabaga bataka twikirize kwishaho mizimbe twajango erefo turateke turubari katuneseza aho miseza robahira gusa Kashagama seed school ekabebalirirwemo sente ziri kuingana billion 3.9 konka kuri yaremere kuha abazire bashara mu kuleta mu abana kifuba tobola banje nembere fana nanga bwiri kubanga tebatukiriza kubako ne kitukolea nga tebana bakutuwa somero official so zino zizigenda okubera staff quarters nga ziba ziwedde era basomesa tusubira nti bajja kusula wano ekyo dola kitegeri kisibulungi nabo twenda abire basize nabwe mukabuli tukazikuza twato basize abali 17 kana bwezi ndebitendera omwana ayitale kiseza kubasa kora kugata kubasa kwisesoro ogunomwana ayibekizubu omuka abazire babo basa aniga sente zasa kutoningaho office ya RDC yagamba nshongezi obahate sente zo kuza kumalira ishomero ryitwe eryakayi aha esente zo bandira muzaki semester zizire zero contractor na waliwo ngwere no kureba ngo twakuza muno kushaba kubishomere byaho ubwakaza no kunda ikuraze kwera shomero ryitwe ryona ryazereta yawe tutuze tutaye tendereze bo abazire bahabwa yobuhabuzi bw'omutano ahabeja bahumwire takunzire mwana wawe yo hatiye hanikoraho nchakaremiza korachi kantika kuya unibasa kundiro mwana singiwe nyinawo rukorachi mukunda abana banyu murubahereze barukorachi Sande William ahabwa TV West abebembezi n'abaturo mugomboro ya Rwenza zahiru kushango mu district ya Kitagwenda bino kwatwaho habwentungo ko kutwaza maguru mace abo bwahati nibenda government okubishka hekabasa kubakwatiraho mu kutungura obuhereza omubatura
okurigirra hari mukuru w'entebe ya kashatu ahabwe gomborre ya rwenjaza emazire emyaka mingi erukukwatana biragara ahabwe enshonga y'ibura ry'esente ekinte kigumizemu okucumbagiza obuhereza omukyanga eki nk'ekyo kureberaho rwenjaza sub county titwine abahingisa titwine omuhingisa ako turamubagana negomborre ndijo so azo omuntu ohe assignment obwire bwingi nawe takakora ngo kushemera ko umwanya gwaguri muhango munonga so atuletaga omuhingisa tuletaga n'omushaho tena ofisa owitu nkarwenja sub county kugira ngo base kwika omu batunji bitu abahabure ko bashemera kurisa enyamisho zo bukurunji kandi bakasa kugoboreramo ogu nagira ngo eki n'ekizibu kihango ekyo kuburwa ofisi ezo kukoreramu emirimo ya gavumenti ngo ahabwe kuba bumwe abakozi nibakorera hansi y'emiti abandi babagana rume emwe otireho no kubura sente ezo kusika obuhereza omu bantu bino offices yashitama hasa y'omuti ndetse n'CDO harahandu njeshonga za family asiyo muti bihweraho gatari office nuko akashia kandi bakashokana bya sente bino kubika ariko dizabo kurungi munonga nota ine office hata bashanga kashia hariyo mu office ya asasi mwe ari kubika nebiye byona konkati bikabona rero ngo cyo gukora ubutembuzi niko buri cyo kukikorera Robert Mugabe oryo munyishengero torinwe ahabwisha zeri nagira ngo bwahati government yamaziro kuhinguza sente zo kwingana miliyoni igana ezo kufwere gombo regi okombeka ofisi ezabakozi muzini takalinda ngoma muzino mulungi takulinda ngoma ishayona oyaenda nabana azina engoma nayo netaho kachitagwenda itwe tulinzire kugira ngo turahire nyonkanye timbinzire kugira ngo ndahire mbone kukorera abantu na hatiya aho ine chance mwobasa kugira icyo wakora icyo kubanza nkachitagwenda nyo namazire kubashakira miliyoni 10 ezo kombeke gombora ya rwenjaza ubu nabire ndio mukaruru nkabaraganisa ngo ninza kuronda abanywani banje bakikore mbwenu kitagwenda nka district kuba handikire baroha erashaba sente zo kombeke gombora ya rwenjaza baji nkwasa na jetwaro mu Ministry of Finance babasa kumpa miliyoni 10 eziraije kutandika no kwa mushanjo w'umwaka abatora be cyangwa eki nibagira ngo hine bintu ebishemerire kubana bikorwaho mu bwire ahabwa bebembeze abarakoza kutandika emirimo yabo kagwanje ninge cyo kubenyisha abebembezi abitukuronda yashikayo immediately atandikike kukorera ekisange kiri kwiza areke kushika yakabyama akateka ngo naza kwiza within 2 months tukwendera tukuzo mu bururu ngo agarika tuyo makaruru kitu egombo regi ekatandika kibanzo kwezi kwa mushanjo omwaka gw'2022 gasha kwa Anthony Twine ahabwa gacencwire Babari Anthony Twine mnyeto ya district ya Chikube yatendekwa aha miringo eyibari kubasa kukozesamu okuguza no kushobora ebintu byabo bo bari kwejonsa za Kanyabwenje Nko muringo kumogo kutebekanisiza entunguka ziriyo nizikora omukyanga kya Bunyoro ekitongole kya United Nations Capital Development Fund na Mastercard Foundation batendeke emyete eri hagati y'emyaka 18 okuhika emyaka 35 kukuba kubasa kwejonesa Kanyabwenje kuguza no kushubura ebintu byabo kandi batabandize kuteganisibwa emyete yatendekwa abintu nko kuhinga ko murembi obutare bw'emibazi y'ebihingwa ebitare bikipuri okozesa mu kuronda obutare nebindi Boniface bya Ruhanga orumukuru wa NRM habwa Chikube Town Council nagira ngo kiba kikozire okwenda kurinde bukozirwe ninga protecting the gains nuko emyete nayo egobero mu bwebembezi bwa NRM hamwe na President Museveni angalia yetu ya Uganda under protecting the gains nganyoka chairman wa NRM tokurango hali tugenda aho Afcon hali jya kutandikira ajya kwani haija batake aba Kenya banka nibasasulira hasimu hata omuntu waitu wa hanu wa youth akwa natunde nyanya natunde duka atamanyire kukolesa app ya simu akuwe sende nzimurabaho so nkusima ebitongole bino bisebe bisobere kusomesa aba youth abasomere bagenda kusomesa nabandi kurango twafune nkurakurana. Today we have engaged about 450 youth. And of course, I said majority are females. And we were very inclusive because in our mobilization, we had to even reach
the refugee settlements here. So we also had some percentage of the refugees here as well. PWDs were not captured here, but ideally they were supposed to be 5% in the engagement as well. Ismail Tabu orukora na Easy Agric na Young Mastercard Foundation na United Nations Capital Development Fund batirimo sente nyingi okwenda kwegesa eminyeto nkuko bashemereye koza kanyabwenje okukora business batabandize kutambura. Because I've seen even me myself using a phone to go to platforms which for enjoyment it's also not bad. And if you can embrace your phone to enable you make money, it's going to be very key. And that's why UNCDF, together with MasterCard, Outbox, and Women in Technology, had to put in all these resources to make sure they mobilize people and embrace these technologies, which can enable them to grow their business. babatendekirwe nibagira ngo umushomo gunuguza kuhindura emiringo eba bene bakoramo imirimo yabo na business zabo kubanye na app insobora ku advertisinga umurimo gwange kandi nabantu abandi abali harana nyowe nibajya banguraho kuraba hasimu musomo guno gumpinduire habo kuba enyikara yeitu galinka amazimetu abayusi tuli kubi oli tajja kumanya ekyokora tegiseibe okyomugisa twegisebe kandi wetegereza bike tusemerire kora omunyikara yeitu eno ito muno itu abali hano bunyoro nti business yona yokatandike wadde kuba kulima nti ebirime byawe okusaba marketing kanka hamukutogo batwegeseze kandi abeye nungi dano kwijja ne batudupa abali hansana ba brokers usanga kilo y'ebihimba bagigure shillings 10 kandi amukutosa ku marketing products zawe nka beye yeyonge iriho mukusaka funaki amagoba omushomogu gwetabrume minyeto abine burema amabiri yabo nabatabwine kandi habire harumu n'empungiza cyangwa refugee settlement gasha kwa Thomas Tumwebaza Babere Thomas Tumwebaza reka tumereho tugaruka nagandi Chitagata Farm Institute. At Chitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture. You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. Gamba chintu chokwegita. Bantumwe okwegita nokurungi. Okwegita wenka nje basaguma ngako wene batahiba batujyango bwenu nkebigombe nkebi tyango kwezi ninga bursani tuzama turete mitwaro 10 njikuteka mu amani chikutamo chikushiga kugira ngo artiste bursani sente zo nogirota nozitunga ati rero ngo rwano za kusanga kuyozi ubikire mutore makumyana mwa muri bingi mwa muri ngabantu kigumi nosanga muri miliyoni kine amherwa umwaka nosanga mwine miliyoni kina mwa muri 10 mba muri miliyoni 40 zo kumuzi kwata mwaziti ku mukintu icyo kintu njega mu bintu bahanga munonga nti nchizara munonga esinte zikanya mwene bantu mabari yokwe iwano yotindi nyenga tikirungi yegita nabatahi bawe abumukora mu musikane biteka teko mukore ibintu byamani umuto waza kore ibintu byamani oruwenka uhabuzi ahabyo bwegesi bw'abantu bukikibwaho Chitagata Farm Institute. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erikyasingirayo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erimebyoma nibereba ko muntu
library ey'omulembe kompyuta z'ekika ky'ahaiguru kandi eby'emizano bakabiteekamu amaani kandi ishomero eri rihamibwe ministry ey'obwegyese na ministry of health kandi biine bus rugogoma ey'okutambuza abeegi ebyombeko eby'omulembe hamwe n'omwanya rugogoma gw'okushomeramu ebitabo ogurikureebeka kurungi nirishangwa aha nguudo nyaigendwa eyambarara isingiro otakakiro mu tahuni ya Kaberebere okumanya ebirikukiraho noti mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu n'ibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Waba tariko samoa nushanga byo kutangaza ibituteketekire yetantara okuteganisibwa kozesa momo app ningashinyiga *165*3# kushashura nabwanyima oshemerera kushashurira busha aha bishare bya hansi ya shirinje 15 agone gomanyiga momo. taha mubuze buryo omwe cyari kunywa atandikanywa ha biriyani mukama wanje torkwitenga kubuza abantu bona bari miyari papa flavored vodka papa vodka niye kwasireyo papa vodka niye kwasireyo iwe gendo girondero zaho hurire tori kuza kunywa kindi muntu we owagikoziro mugusha gurimo enuzire teine munahango watekuteza moto takusinza papa flavored vodka simple sweet. The Antode School of Nursing and Midwifery nibetebe jibwena abahiriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omweje rukwenda umwanya oshemire kubushyikiro kubara n'urujungu hamwe n'ebya science iwe rukwenda kushoma diploma oshemire kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mfiri buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumonje no mugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugirobwira eishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala mbarara kandi kumayibiri kukiraho terano tumushanju 8 mukaga nashanju ni 3 nashanju ni 5 ashatu na 1 imwaba ryo muri birengo izoba you are in the western Uganda hona holy wherever you are ebiro 8 gwa katano on Friday 8th nitwenda okujaguza hamwe we want to celebrate with you ija ruhanga akushika majuta come the Lord will anoint you and you behold the glory of the Lord echabo muri Kampala nikiza kuba no muri Mbarara what has happened in Kampala will also happen in Mbarara ruhanga naza kwimusa echo God will elevate that which is inside you. Remember, you have to come dressed up in white. May the Lord bless you. I love you so much. Amen. Amen. In the name of cooking, all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Korkayo mkahumra Bishop ubereberezwa Ankole Right Reverend Professor Fred Sheldon Mwesigwa yashorora hekansansiyo mburiso bwabharwe kandi yasima abakristayo bayo ahabo gukora namani ekanseji yaitwa St Paul Chibwera Church of Uganda. Bishop w'ubureberezi bwa Ankole Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa yashorore kansansiyo mburiso bwabharwe kandi yasima abakristayo bayo ahabo gukora namani netwe ntushaba oteo kweterana hamwe n'umutima gumwe twatabise nabo omukwijika emirimo yabo omukwikiriza tubase kubaheka rwerkwera rero kusimwa habwa Yesu Kristo kama wetu amina rukurga ruhango mwoyo rkwera niwe muza wetu kubahanze amina rute tendereza Yesu
kusima hamwe na mama Dr. Harris Mwesigwa ubara tabasa kuja nawe abo buhereza burundu nentunguka umuburebereza bw'iki ekanseji yabatizibwa kandi yahasirwa gumana bakora mu migenzo y'ekanisa mu butongore kandi yayitwa St Paul Chubwera Church of Uganda. Shanisha okutina mukama kuleeta okuhangara konka emyaka yombi eryacubaho bingi obuntu bwobaraninemu abwebyabo ebibakora obundi ebitali birungi abamwe batwara amagara g'abagenzi baabo abamwe bayenda kubiyita babaho obutwaro iwe okoyeza omuntu obutwaro oba yesigireki. Bishop Sheldon hona yasima batandikire kandi yashaba babaciruho obutaraha kuhereza kandi kubwire bwa kare munonga umwaka gwa 82 abamwe twingana sana y'emyaka mwenera biro mbintu bingi konka yaragaho yashororo tukorise sente nyingi munonga kurengwe kana senyi twagitereza twagitaha mu bindo sente zukanyingi kandi tushengera kora ku bantu shobora mu bintu byingi twenda nito tugitereze kandi kana senyi nayibe kana sayi y'umurembe kandi yetawuni kandi rukisize na yese kitisa noza chabo muntu takateganisibwa ngwanire. Haleluya. Ico kurebera ko barokorera bahangoro kukira batariki abo kuba orukumanya hanga ekimombe kireka stage yakumana ijana na shumikira mu cyara kasheshe na shumakishu harimo okushemerwa okorwo rwo kumanya hanga kandi wahi kwa hezu no manyaho kubitwara eje katandukwa abantu mushanju bonka barukushabira omunda y'omuti omwaka gwa 1992 kandi obwa hatu bahika bakuristayo barukuhingura omuri 10 ahabwa TV West ndi era achiza webaire eli achiza nkagumo ya muringo go kutungura ebyo bihinjo muri rukonjiri abahinji kurganya rushanje kebsono muri rubabo rukonjiri district barzireyo batunga ensigo z'omwani ez'omurembe. Omwana ogu gugabirwe Mathias Rwabugome on MP Otorinwe ahabwishaza lya rubabo kandi okurira omukoro gwo kugaba omwana ogu ashabera abagutunjire kugurebereraje. Omwana ogu ensigo z'omwana za cuttings za nankaro bosta cuttings chogabirwe Yostina agwakire umwizina ryanyu mwene ekiti kimwe kinchibantu kwese buri season nikikwa hansi y'emitwari 10 ekiti kimwe cyamherwe myaka so wobyire biti 10 okay ibyo neri million kashi waguma no gurevera twamanta kongera ningani ukatandika kwegura ekindi kwenda kubakorera nyenda kubakore kibari kweta maza garden kugira ngo wezi ogumwana bagwiha za bushenyi za ntunga muzanka nyenda ngo twekorere ebede yitu utaka gutwara mukaguteka kuri hansi y'emugorora numamanya y'imugutekaga kugira ngo yo hari yakabeho kuri wowe cenabero ogutekayo ecyo wagutwarira cyobura kushikirira. Wabugome yonjire yagira ngo baza kureba ngo abahinji bona bayikora muza group ezera abahwere kuganyurwa cyango on program keji yomwane aleta fertilizer ngiye group ezo nesigo magananga he abere borisera then tugumene twongera kurugiro kumara bene umushoma then umushomesa abana nabo bamanye kirunje kigurumu buri mbibeje bagiguze nkumisha so kora akwati mbezo rakwaso teze nkumisha moneteri zo bampo mwana gwa shiringeze umwana ogwanyu gwo kuhinga so nora mukamwine obuzubu bwanyu bwa todura abineka robusta nyuma bamwe mwenda kuhinga busi yakonga abineka robusta mukamwine obuzubu bwaki bwa todura kushanga ishayoma kikakwa so nukwe omusha wanyu kumwa musindikire yayikana akoraho yayikayo yabagambara ngo ekizubu cyanya rushanje n'umwana ugukora ki gokomba abahinja babasimira imbuvu zibahirwe kandi ubutwagutunga twaza kuguryara tugureberere kurungi munonga kugira ngo tubone mentasa kandi tusime nabebembezi abaturetera ubumwani mustima bwa NRM yeye hamwe no kumpereza umwana ogu tusakuryara ukabo mugiga ensuga ziri kwike mutwari 15 nizo zigabirwe kandi rubabo yona neza kutunga ensugo z'omwana mutwaro 80 gasha kadani basibi webare dan basibi omushiro kama bwa bunyoro kitara Andrew Kirungi byakutaga yayonjero kwiga abantu muri bunyoro kwejombero mu kuhinga omwani barzomboro
Omushikirwa w'obukama bwa Bunyoro Kitara Andrew Kirungi byakutaga nashobora ngo mwani gushanjirwe guruguma ha mihanda yo kuzahura abantu ku rugo mboro okutanaho n'ebindi bihingwa. Yabije ko bukama cy'icyo mwani tukisora kiri kintu kikuru muno. Abantu tumanya nti omwani ukujya kutwara kongera kuhantahe y'abantu baita bukama betu kandi omwani tuitwe bukama tukisora kiri kintu kikuru muno habwa yabafuayo amone kuzara baitu omwani ngani tukozesa mwani kwa kuzisibwaga no mu sura mikago rundo abanywanyi takuta umwani uno bwa abantu mu bayamwe no kago mwani kwa kuzisibwaga. Okugamba ebi yabanabuganaho Jurita Coffee Works Limited ahambuga nkuru z'obukama omurembo rwa Hoima barukanura ebyo kukora omukago ogukutura ebyo kuhinga omwana mu Bunyoro. Kirugwamwe isinyiri kitana kutahira amaka tutwakiki abake tukusima Jurita bazire hano tuhanure turo muri tutakwata hano betagera basimo kuhanura wakwata aho abastaff baitu fulo mlingo turakolenda gano iyo kuwataniza mtwaro nazo. Julius Mike tumwebaze ori manager wa Jurita Coffee Works Limited na jango nabaza kubuture byo kwingo mwana mu Bunyoro okora biro mu kutaho bed zembo zo mwani hamwe no kushajika abahinji. Ijja kubera renewable kubange mwanyi wangala emyaka 5 tweza gandugenda kola memorandum of understanding nga ya myaka 5 jokka bwegiti wabula tujja kwa tujirinewing ovanyolo emyaka 10 adamu tujirinewinga ne omuntu yena bayogera ku kigambo omwanyi manya nti ayogera ku kintu kya myaka 5 n'okusoma kitegeeza tugenda kola a long lasting memorandum of understanding until when we are sure nti ekitundu kya Bunyoro kye kimu ku bitundu ebisinga okulima emwanyi mu Uganda yonna. Omwaka gw'enkomi 2024 obukama bwa Bunyoro Kitara bukatandikaho omusuru gw'okureeberaho empingano y'omwani. Omugandi municipality y'Ibanda erangirire kwerekuza kutoma onkolekera kya trade order ekirasiga ebingi bari omu maziga. Pius Merekezi omuhozi wa town Kiraka ashoborera hanshonga egi. Vendors who display their merchandise along the streets. Then we have our markets that we are also trying to organize. The Southern market and other markets in town. We want people to operate from markets and not reserves and along the road. We shall be looking at the entire physical planning as well. People who have structures built anyhow, not approved by council. We shall be implementing the Building Control Act in its entirety. People who are building and extending and adding on part they presented to us for approval. Okuza kugamba hanshonga egi abirabuzi bwabo Ibanda municipality etwire kutoma onkolekera kya trade order. Is these ones. The one who is making the chapati there Rolex. Nana kulisenga no. Wenga na kabuto. Bashakiroza VAT. Government tuko hata ubona wewe with time are growing. However, on the other side, wala kushireba. Ogu ebintu byabitire nkai a street. Kokani hori wenduka urushashura ki? Emishoro arushashura naki? Na rent. Binja mu town egi bakombekera eryo kandi ize bari rwakana binje ndabaza kuzo mu maziga kandi arikwebembera akakiiko arabwire ko hatabaho kwitera bamwerisho. But giving rather being a government order, we don't have any alternative other than implementing the order. Okay? And I'm sure to the Roads Committee and the municipality, those other previous issues we're having will now be sorted. Pius Merekezi nabayorekera akakiiko aka okwenkora ya USMID neguma neza mu kigo yewezinge kandi a project ishatu zibire nizitekatekwa kukorwa naza kukorwa wemwe. Now as beginning of April, as April was progressing, they told us no, not the 3. We have again 0.1. Please give us 1. Now from the 3 we had submitted, we said now which one we take up. But we finally zeroed on as a market. That market has moved down. Yes, so that's the market we hope work to start. Actually, they were still just starting in May. Akakiiko niko kamwe katensiza hango tushemerire kukorwaho. Wenu twinengu tuza third quarter estarahwire konka twaziganiraho
then twine nenguto za quotage ituru muhatorere fourth quarter nazo turiyo tukora konko isiko by twakumara kwa mukaga zine ko twazimazire mwene tushabara hangangu maybe enzura kuyakucendera mukace hataho tukorana mani enguto tuzimara gashoka noga ba Ambrose Katoto na Timothy Mushabe. Ntugaruka na makuru agebye mzani. Waba tokorise momo no hemerwa abahinguzi. Gwevayo jayo buguru. Ye harebe jumo kozesa momo app ningashi nyiga *165*3# kushashura nabwanyima oshemerera kushashurira busha aha bishare bya hansi yashirinje 15 agone komanyiga momo. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Omakura gebye mzano timu ya Bon Consider yompira gwebjere hamwe ne Antare School ya hockey erizoba za rabaho okujetera Uganda omuza East Africa bari kujja kuba muri Tanzania mu kwa munana wanyuma yo kusinga mzano ya za quarter finals mpaka mzano ya mashomero ga senior za Uganda yona ezuru kwindira muri mukono. Bone Konsiro kurabaho yasinga Jinja Progressive Academy na gori itana hari no mukusumura za penalty bwanyuma ya team zombi kugwema kazi gore mwe haryemwe omudakike za burijo kandi ogwabo murundo gwa kabiri bekuratanise okwiko mu semifinals hamwe no kurabaho kujwekera Uganda omumpake za East Africa. Bone Konsir hatana ijakreta na timu ya St. Noah kandi yo timu ya Rains yasinga kawempe gori na haribira mu kusumura za penalty na ijakwata na timu ya Amos. Omuragbe Mbara High School na Antare School zasingirwa mu rurango rwa quarter final aho Antare School yaterwa abatebekanisa abana miryango ahabwo bankaga na mwenda harubusha kandi yo Mbara High School yasingwa ba St. Mary's College Sobi ahabwo bikumi na bishata hari 10 yo King's College Bodo abine chikopo basinga Busoga College Mwiri ahabwo bashatu na bishatu hari mushanjo rero Jinja SS yasinga Makerere College ahabwo bikumi na bibera hari mukaga. Hockey Ntare School nayo yarabaho okuzo mu semifinals bwanyuma yo kusinga na miryango ahagori 3-0 kandi nyencha kare neja kuritana na timu ya King's College Bodo eyasinga St. Mary's College Subi ahagori na haribiri omukusumura za penalty. This is our second time kugenda ku East Africa era nga tugenda performinga bulungi okubera nti luli kwa performinga si bulungi nnyo nekati timu ejja kwetega kwa tuwaye utisibiri ezokwetegeka tujja kwetegeka bulungi kubera nti tusochikira Uganda. So far tabasha kufanga to representing Uganda muri Tanzania kandi tujja kusima kama abukira ya satisfaction kechwanga nabo twazana abantu bacenda mukana ngati abasabye basimisa kandi tujja kusima kama kwanga abakochi bashirinje munonga indi gambira twaramu omukota finals twatera goals 3 arusha kandi mu groups buzima turije muje tukutera tujya no bonera 12 tutotengere group ane timu yije tukinire kandi tunamane n'indi tumatsa ka finals we are heartbroken but mtumaini tutura still about fight so I think the next game will come up all of us to things. Emzaneji neyo kuhendera izoba ryo rwa kana gasha kwa Aloysius Byamukama omuri mukono.
Omuganda gebyemizano team y'ishomero Heria Kasana Junior niye sinjire mpaka zizo barumwe eza Kasana Corporate Tournament zibiri zitebekanisiibwa Hachishai Kitagata Farm School ombrishema abatebekanisa nibagirangu batandikire mpaka ezi okwenda okutungura ebyemizano omuchange eki kandi abahanguzi bahirwe bichontro. So tutangiye tournament eji abo kugira ngo ari muri different companies na institutions umuchangeji. So nitwe tukashutama tukuba inspired by Radio West na TV West hamwe na Mbarara Corporate League kwa mtebekansookwe amunonga n'uburespato tuboneramo niyo bwirama nago nitwe twashara kugira ngo kintechi tutandike omukasana kugira ngo institutions zimanyane ziheme mukago kana n'abantu bike hanuya batungo butari bw'ibintu ebarukuza tubakwenda mbakorre bakitombahandice ikibakorre rero program yabeje gumeje ndo misho buri mwaka. Okon kutwabasa kwisiaho amakuru agacenchere kandi wanagakusiona abantu babazi charity nyenda kwendeza omwebazi omurungi dara kurungi. Eshaha zabisha tuzechiro na. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Okumbereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Program Okumbereba iwono birebota embogo necho kunywa kirungi munonga iwano iwe tine muntu wambuge no muhanda kajati wakaja kunyambo gambogo yanjirete no iwe nyambogo asigara debo ni korati active west ni ndara katiti